Malo mo lelei. Panong mai me ope. Koe ki live at ben me sene. Ilo pe ko o se Taha ko me hoko Taha tua bo. Ka koe ki whainga maari e ben ko mau ke whaeta ki wahe wahe. Sio ne ano ao ngatu ko tau kakai. Na u live at foke he uke ko o si. O whikau ake ko e pōpō e toi bea awhi me mounga. E ngā awa lelei kona o ko whai me tonga. O sio pe uto'i pe he tunga lelei he ne kauloa e apa kona u tolo e tena hopo ki konga ki mui e mai nani. Ko lotu pe o kolang pe ke ki ke hokota be ene ngā awa u whai mo mounga ke tokoni o tau ki motu mo kakai mo ngai papale malahi kona hoko na ki ai. Koe kai ki o lava o mbohe lelei e ngahi uke mai koni ki me uko o sio le mai koni. Koe ku sio hifo he live ai ka hingo e matu'a whawhekau. Pita Pua mo e Taha me i Amerika. Ko sio wena live ka koe e tōpiki o sio wia o fu whakaririfu. Koe me koe child abuse. Ai koe tōpiko e koe child abuse. Maha koe mea pe me eiki ke live mai koni ko a Pita Pua he uke ko o si. I he toko naki te teu e koko ke sāpate tamai. Na e live mai o a Pita Pua pako ene talanoa maari e ke hanga koe tahui whanau. Ai hanga tahui whanau. Ne pehe u kamata ai o i koe whanau o kamata pe me api. Ungahere koe na uralahi hake de na matu'a e ngongo. Ai mo ui whakaongongo ke he matu'a. O koe ene mo oni. Ka koe ene ngahi lea koe o ku uha mai ke he ai koe ne lea tonu bea koe na e whai me koe he. I he ne live. Koe ne kaila pe Taha. Ku o si tete mai pe e ne o kita mai whewhini anei he mamau. Pako sauria o kurena tui he lau mano. Wapu e lau awhe e ne fakamatala. O kuia i muli nia ko child abuse. O ku fu whakaririfu o bito e ne live mai koe whai whekau. Uraki koe whai whekau. Pea ku mei ko tonga ko tobe ku nau mui e Pita Pua. Na mui o Pita Pua koe whai whekau lelei. Ka kone fwoi ta whoka kona koko o live mai koe ko si. O ni hango koe o abuse koe ne ki whanau. O kai e lewa ke ngāria koe whai whekau. O kai ki uilawe pa koe haa no ui. Ho no ui o nei a whainga whai whekau koe a child abuse. Ko hunga bea ku lele koe child abuse. Tau tau tonga o tau o fau ka tonga pe tau tau he child abuse. Ka hunga fuko tau wanga. Ko tau o sianga tau tau ke child abuse pa ko. Hange bea koe haa. O ko tau hange pe ko tau o mo uia pe tau tau a whainga Taha no Taha tau tau lu. Ko whanau ko tō pe ko pa ki tonga koe Taha whaururia. O sepe koe ae pe hoko atu pe no molo pe lai fia. Ka ko tau o mai ki he kuonga. Pa tau mai ki ngai fonua e mulini. O kua o si e taimia ko ia. He te au ki tau ngai pōpula. I mulini, Pa ke ngata pe he ngai pōpula. Ka koe ue sia koni koe ai ki whanau. For life, Ko nau tupa ko ia. O si ue sia pe na tolu ia. Koe o ke ako. Te nau no sio pe koe ke kau parangi mo kau sia ina mo kau India. O nau pine tori au iku lelei e nau ango e nau ako. Ka ko tau tau tonga
pepe ko kau whana o abuse. O tātai taha ke aha taha ia e alu hake. O alu hake waha o i murini. O alu hake o au no tu unga ke tātai taha. Ko ngā peko e whihia ko he child abuse. Unga ke a Pita Pua. E ne lea kona ko o whai live ma he ne live me ko Facebook. Tau soa lewa ki ai ke tau toro ka kai tonga. Ko ha mea au tau kei mui mui he ka kai ko ni unau. Ai o kuia ko i muri ni ko two face. Pe ko foi le taha ko foi le ko ki me anga ko double standard. Ai ko no uhinga double standard. O te le ake me akehe ka te whai me akehe. Ko paro pare malahi ho tau fonua, ka mo tau kakai. Le ake me akehe, ka whai me akehe. Ko foi paro pare malahi ko ho tau fonua. So wa be ki ko evidence le tai fare hopo. Me ko lo ton hoko te mini. O si peko ko e no whai ha foi hopo o si ai foi lao mau tuku. Ko ya o peko ke taha ia ta foi hopo ia. O kai lewo ke ngalo na o si hanga. Ko ngalo le vana na o si hanga talanoa ia foi mea o si fa'o mahindo ko foi lao ia ke fai hu kosi. A po ko ke ni o jambo ki foi uhinga ia o riu le lao ia tapo standard le vai ia. Ai ko tau kakai ko fu e fi ala ia bito he mea he tapo standard he mea ko ia. Pa tau te fito ke kau fai fakahu. Ko kau fai fakahu o na hu ma he lotu ta ko ia o ko lo lo be ko ai be ha mea ke ma na ki tala. Ki paanga. Tako tau te whiton ke pita maha ko mea me eiki. Unga ke ne live mai ko niko he toko naki. Ke ne hanga iloi e ne whiala ko ufai. Ai child abuse. He ka wae tu e kau le ka o whakailo e ne mea ufai. E ne lea kona ko te epo ke kaila ia ko si tete mai be kau le ka e mo sorry ia ko si la wafe sorry ia. Pako siang kai ko tsao ko foi evidence be alo be nga bopula be ta loa be he foi talanoa lai pako tano fugia po hange ongo ye o hange ko fusiana lai. Pa ta so leva ki ai ko ia be o sio mai he tau ki lai. Ko te foi pa pare malahi ho ta fonua pa kai ke tau be ko Pita Pua o ka kai pe murini o ko fu e si alahi au pito pa ko. Ko foi mea ia ko ke fai ke kamata ke fa whainga fonua. Te tapai tau ke fai ki tonga. Kai whewhea murini o tau ka kai tonu poni murini. Kai ko child abuse ia. Double standard. Kai tak whamoni Pita Pua. O ngā ko pehe ko hangatonu ki lalo. Fakahu bito Pita Pua ho ngā we ufai. Ko ko fai fakahu lelei. Tātai taha ke maha kakai ke na ngā whai ngā we. Ka koe foi pare ma pe o ke lava mohe e whandonga tona tu ko na ko ho le ko pau pe ke fai to haki le atu ke ngaki ke ha whatoka ngai ho mea ko ufai e Pita Pua. Ngā he fuhala au pito ia neang o ke foi le ta hau ke whakatiki tako. O he pe ko koi pe o ke pawa. Ko koi pe o ke iwi. Ma o ke pawa ko mo ki foi family. Na ko sanga pe o Falealea mai he ho foi ai me ko he poto naki. Ko koi ko authority. Pe au ko mahino ia e Pita Pua ko authority ko. Ngā hoki ko talo tupu hake whaki kaule ka he na tau Taha. Alu hake agi o lunga ke na ulahi ko ni. Ko ko pe una whakaongo ke ai, ko ko pe una trust. Una hanga o trust ka to ho mea ko to o ke whai mea ka nau tolu. Pe o sko ho hanga avan ka nau tolu, ai confidence, o ko te hanga pe ko ia to'o, mea teki nau tolu. Pa ko foi to'o ko ia, whakaofa lewa ki whanau ia o ke te ilo po ka hanga whewhea ko e na o. O whio hihoro mo whakikaureka ko una unombolo. Ako ke ako te tau sio atu e alpe ka palangia mo ka usai na mo ka idia ki tafaki ko ta to ka ai lani te na no pene doria fa ken ki be ki foi turi ai o mai mai be nga fo ko ka apiusia ko ka apiusia o no pene doria ki ko e ka ndo fo be ka la se ko e ka le ka ko na usma ma ta fa ko pe ko foi ta te fito ka ko e Pita Pua
uhinga he koko e whanongo lahi kia ho tau kakai tonga. Tako, ko na whanongo tuko ia, o mahani mai lewa ia, o tondu pe ho rea au ko toa uwhai. He ko soko ho a koia ka teki nau toro ko tangata mui, ko tangata e nau mui ai. Ai ko ho rea mai a ho ia, ko o si, i rope anga fe ai e, ai mui ko koe e kakai, te nau mui a te koe. Pe te tau si fe he ko ngoki mui. Ko o hake pe o pau pale mai pe. Ko foi topic e taha ko brainwash, Ai ko brainwashing ko ki ai Pita Pua. Ko no winga ko ai ko foi kananga ko na ko vavau ana ko ki ukalala. Kala ko ukalala. O namuha ta ko me ai o namuha ia ka ke ui pe ko namu askilimi ai o tau si olo tare ko tau ki kakai una si be ta ko ia o me e fai o ko to ko foi ana o ke be ko sai be ko point máximo ni ho tau kakai point máximo ka ururia fra ofa la he tau kakai he tunga ko ia ko hala ba me fai ki ai tempo ko point máximo kakai ka me fai na forma ya wi he mi hala ko ia na forma ya wa pe be ho ki ka nga tangata na mafuwa o fia pito whaingata ako na koko te whainga koko ke ririu te mo'ui ki ango ke whakamu ke civilize o te brainwash ki te ririu apu te mo'ui ko kawi he mo'ui he mea whaingata ala he moni ko mandu hake he taimi ko he fuofua ko ia sere ni he taiwa fitu hiwa so o sere tau whango furu e hau ia sere mo family ko fuofua ko ia pa na mau ako pa ko heka mo ku atua fene pasi ko mahoka ke mau ke ako pa ko heka mo ki le ka palang pe mau kolo ta tau pe ko heka mo ko palang ta ko ia na pe ka le ka tonga ia o sia ko na tori na wa ko pe na to ha pe ko ki mu ka le ka pe ko ka mau fanga pe ko na o heka ko me ta ko sia ko ka le ka ia ki tama ki le ka ko palang he ka pe fakatonga pa ko ne foi o fare pe au ko kape fakatonga mai ki le ka ia me mua ia kape fakatonga i po te kape ko mai kau ko ka foke nanga i lo ko kape ko ki ha wa me tonga bo lunga fatonga ai kape mo me ai ko mala pe ko lu ya to tau fare e ki le ka o tuke ki le ka o me un fe me o puke mai ke tuku he ko ka ke na ndo mai no o wa be foke na mo ka ko ngafo ko brainwash ko ki ta o te hago mo te foi moni ko ia ha ki ta o te he ki ta ia o ko foi le ta habe te tuki be ki ta ko ia ko kap ia i murini ha ko tai mi ia ko ki me be ia o hange be ko ha siesi kap ko i murini ka ko ta to nga ko kap ko ta la fa ururia ia ta ko ia ko anga pe e ta urea halo pe mo me ango ta wanga ko kai murini ai ko winga ko brainwash ko ta to ko ta kakai ando ko fa ko Pita Pua ko ne le ko Pita Pua o si io ka to be kakai ia pe anga fe ai a o ke fu kakai o na university o matai to ka pa ata Pita Pua ia talanoa me ia o kuhala e ke io tu pe ia ke io te peka ka ia pe io ko ia ta ko ia o hala ne me ai ana ai ko ta o si anga i pe ta lo ke ta mo ko tonga ke ta tupu hake ko ha pe ko me ko le ko e taki a ko authority o ta mui ko to pe ai te ta pe hala mo tonu ta ke se yes be ai o ta o spray mo spe te do me ta tupu hake po ala o te Manatu ke ya ko tonga ako ia fo o ko
me ko ne ako me he ka fai ako o pehe e mo wako ke mo ako ulunganga a ke lelei taha pe ko mo unga ke tau ki muli ko tau ki muli ke tau ki kapalangi unga fo ke ulunganga ko fe mau ke te mata unga lelei tau magi muli o ma ole ha tau unga lelei hoko te e tau o hoko tua e tau mo ui he fonua muli u tau sma vangi unga lelei ko ia pa so pa tau ta foki ko ia o ha woki muli ni ha te toria o fa te torenga he ulunganga ia o te fufaru o furiki vana e mo le fatonga ia o ki hango ki tatete o ki furiki vana e ato fanga ulunganga ia o furiki vana ia i murini ka ngalang te toria ko hunga e tau mai ko ki murini ko no ako te toria ki tau mai o fai ulunganga lelei ko fai ko i tonga malo o ki whanga mari ben ki whai ki live he nau. Live te ko si ko tokoni pe ko a afme mo nga. Ko ki tama pe ko tokoni pe ko sai ko ni nga we me fuofua ni nga we. Ko tama taha ko hai ko no hingo. Ko tama bi Amerika. Ai o kai ke lele ta tau pe ia mo Pita Pua. Ai authority masi'i ka tama ko ia ne kai la mai he Facebook ka he ko o si ko aku ta du ko o si mate be mana va he ya do ne kai la ko ni kai la mai ke fin mo tu o mi aseleri ani ko me he Facebook ka o pe ko fakatiki tako ia o stone ke ta ofi ke taimi nga he ko chao a piusi a mono a piusi ko koe a kakai. Io ko ke nolo tapu. Au ki to ifo pe o kai ke whihanga wia o ta ofi ene whetokoni ko ke tau kakai. Ka ko shua tu beke he whafo i tu pe aku. Ko pe he ke he live mai he sio tonu ko to pe he whaunga ko ni o kui ko e whakatiki tako. Ka nganga ene ko pare mai ho tau kakai. O pehe ko tamai pe o take family. Fonga eni ngā ue ne ke ngā ue pe taimi ko tahi vani manoa tahi vano no tahi finoa. A taki pe ko e tangata. Ka ke te hare o ya ko ai mari. Ko taimini ko siriri o taimini ko e leo mari a ko leo mari ke papare ma po talanoa ke mao ko papare ma pa ho ka tu leva e fonua ka ko ni ko te ko papare malahi ko tau ka kai ni i tonga ko mari be ko tangata be ko puri faiteria ko me be ko ni le aki ko no ko ia pe ko ke te ha no ua ona ko ni osi ane ko ni le be ko mari yep that's it finish o fu papare ma ge ba ko ai ko tama ko ke no lo tapu o ia muna kuia hene uhinga ene fu pehe fau ka ko mea lelei pe uhinga ene fai uhinga ke lava de ke live ko ni ke hanga o fakamahene o ki ai o hala ene fonua o hala ene fakatiki tako he ko osi taimi ko ia ke no lo tapu kata famole be he ko kauno ia tu ho live ka ko fakatiki tako ko ia ko oso taimi pe aku fakaholo mui ho tau kakai ki mui uhinga ko pehe ko authority ko to taha be ko e family ko tangata be ko una ke pule ko ose taime ko ia ko taime ko ia ko hitila mo ia na pe fakahitila ko taime ko ke ele ko ia pe ka pau ko ho fanga me ko na ia o fai mai heni a seriani heni te alu ko ngai bo bulai
Unga he ko pe ko ke hanga ko o pure ko ai. Ke foi family ke hale o ia fa na mo le o. Bo le o mari. O ai ke no tapo. Tu ko amu e fangi unga ko ia. E fa no ko kai de na mo te ya ko. O na pe usai ho me ko na fai tau ke tau tupu na tupu hake. Ta ko ke taki hala e ko. Ai ko le taha pe ko mo Pita Pua. Pita Pua ka ta famo mo le be ko ilo ko fe ka ko. Ta puha ke o le tu ka ko. Ka ko yanga pe unga ho ke lava mohe u se ko hango abuse ko na ko ho ki fa na u. Ho le live mai ko na fai. O ko pe ke ta ofi fanga unga ko ya he. Ko most respected person ko he mini he hangatonu tonga a ko Pita Pua. Fulahan to kai ko he ka kai pa ko rat ki te ai ki te fuli ha te fuli he ko foi live ko na fai. Unga he la ka kai de na mui I ho me ko na o ku live me ko na ho apus ko na ko ki fa na. Malo e sio mai ko na ko ki family na una sio mai me America ko inga ko ki tu fe fine. Asinga u tu fine Taha me tonga ko Susana. Halo watu. Mo si fe hake hena Sai ko na ko la mo container inga. O si wat na la mo ki container na sto watu ki America. Kai ke na fe hake ke ki lele he politiki ko na ko atonga. Na ki lau he fo fe ko akia mo hai uhinga o pare mai ko atonga. O kai be ki na ki fe kumi e fai ki ai. Ka ma de ki tuku awe ki fe topiko ia. Unga ko le tau he child abuse hen mo point was ko tau kakai. Tu ke ka tok time. Da ko le te pe ka pa mo ke matamai ke hoko te pe o mo mui ya afme monga po se no ke trucks ko o tau ki tangata pe wa no loto wa no mafai faka'ae e kona na asu no fo misi ba wai mo ne visone ke hoko de nga we ke ta ofi fa to kona ta bu tau ki fonua pa ku ko sio te pe ne fa ne tu aki ko ta princesi ta mo ta princesi ne tu aki ki ai aia he kai ke tau honda tori o pe he o ku osmoni ka o leva o prove it guilty me fare hopo aia o she's innocent until it's proven guilty aia kai ke tau no fre o pe atu o hala princesi o ke princesi ta mboia ka o leva ko prove it o guilty te tau to kio leva whatever pa parema ke tau mahata orea ki loto ke Falealea ka tu tai meni o ke lelei pe nga we go ya o ke sai pe me ko to ka o leva ko o se hopo pa to mai no e pu ha me o ho kana o live at foke fo he go live fa mui na o pe he ko af mbombo nga o fakaotu'a ne nga we fai o ko tu la ya ge ne o tu la ya o fakaotu'a ne nga we fai ono nga be he kai ge hane evidence to tonu ke fakamoni aki ene tala aki ko fai o kai ge hane evidence ko me go pe ko fa o tua e to ki hanga pe he ki o vilohi holo e anga tu anga hopo ni e vilohi pe to ki ha mai be moni pe to na o to lo tu o to lu pe to fa ka o leva ko mahino mai moni ke ilo to tonu ai e me go no hoko ta fonua ke fa to kona tapu e ko fu pa pare malahi a pitoia o hoko ka tonu be ya ke o sa no address mai mo be afi e boy hago ki la pahala le ai afi me mo ai ko nyanga e afi me bon address mai fu pa pare ma o sa ya bito ki kamata ke vilo ke fai nga we ke ka kai
na tu fa ale wa iloi pa kamata leva asma leva mo ni me ona ho ke ko ki live be no be poni fa ki ngawe bonbon ki live be ke uma be ko tau de fito pe ke Pita Pua so ke abuse ko na ko ki ne ki fa nau fa furi ki vana o bito ngā weko ia pau. Te asingi a ke nolo, whakahiti la o bito ho to o ngā. Ta kusai, au kusai ko lava te ki live ko he ahoni. Ka tau toki hoko atu ki a mui. Ia ha, e ki mea ku whakea tokanga te toki hoko atu live. Kore peka Pita Pua, ka ta whamone more pe ku lea tu ko whikau mo koe, ko whikau ko, tapo lea tu ka ko yanga pe ku sio ko whitokone pe ke tuunga o ke ai. Ke te ai ngā weke to e saiangi, ke sio ke he kakai u nau, sio Taha tu pe mo nā mui a koe. Oia pe. Malo, good night.